amete tuni hin America to Israel te ni ki thorana Iran akap naw thu ho achin achain ga seiki nei ti be America le Israel te ni ki thorhonin Iran chunga full military attack na bol khum hlan ta na hi ichi operation chu operation fury involving ichi hi ni khana kap chaiding to gon ai pon US officials on ni khu izat ham khat du dinga asayu chu ana hin hi We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Tehran Ifahan Kwam Kerman sa amun ho achun bom ho thla khomin an umjing hichia lungdom pen chu Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei zang bom thla khoma an an hi in tun Ahitai tin athina thujong hi ama ho Iranian State TV ta in an phone do chu an hikit in hi آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیده. Chituahin Iranin ni somli along opna ding thupon na anei vin chole ni sagi state pumpi suti ding ana phongdo vin hi hichi kibulu pe lai ta hi Iran lam kai Khamenei hi office ana ana hi in achanu jipa chole atunu zam ama to ana thi tha danavin thuso chun asei ni hichi chumchuna hi Iran army sunga atop commander sozong defense council meeting penin tampi ana thi uvin hi tramchun hichi thu asain achun the people that make all the decision most them are gone ana tin hi Iran khopi te erana mipi ho longgel chanchu keni in an kisu in mun phape ma mipi ho chu Kipan azalin ana lopovin ahin mun phape machun mipi ho kana zong ana umin hi Iran hin Israel se hilowa UAE Qatar Bahrain le Kuwait ho chengjong mejaila ana ka mu ana hin hi Dubai achun bom hata in agin akizan Abu Dhabi achun bom halin ase khajia mithi ana umkinin Doha US te ai udep airbase chu mei ana ko kinin Bahrain US Navy 5 flip base chu jangpena mejailin aka akimu hi Iran te Armed Force IRGC in asain achun American te sipai military ho panmun somni la sagi lang akap sit ta uven asaivin ama ho saidung zuin hichi ama ho thilbol operation hi operation True Promise 4 asa uven ahin akap na ho hi military bases ho se helovin civil ho omna jong akap uvin hi hilai akap na ho wa evidence sakhi hi Dubai Kuwait chule Bahrain mun ho akap na ho wa muthein aumin hi hilai mun ho hi 5-star hotels international airports chule Gulf countries ho hi Indian mi akrola cheng a hi kiduvin hichilai mun ho akikap hi khatdinga a in kote anaute cheng a hi India mi na tonga se zong mi alak lak a hi kinin hi Indian embassy chun advisory ti thuhil abol na wa chun India mi te kichi thai ta a om na divin a savin chule Israel se azong hi Indian mi simlai student mi 18,000 lang a hi uvin hi Gulf countries so atam zo hi airspace so jang akha gamu a hitan flight so jang a cancel gamu a hitan hi ichigal hi gal pillion khat hong su a athibwa lo le thau chunga hi gen theina na sata hung do ding a hi India hin thau akila na 50% hi Hilai Strait of Hormuz a kona hi hungji a hi India hin nitina barrels laksom ni lebu lang hi Gulf countries so akun apu du ji a hi Iranin hitilai mun Hormuz hi akha nge nge ya hi le India in thau amu na hi ki kha ta ding a hi thuso in a sein a chu Iran te hin hilai mun hi ki kha in a seita ve ati expert so mi the miching helang thu to ki chai he hon a sei na wa chu
India dinga mangse na len pen Ahitai ativin. Chiji ahi gama petrol le diesel man ha ta hungkal dingin a umin. Apu naw jahaz ku apu manu kalding inflation kalding sumle pai ki man sa dan ha sa chum ding. Chule aphat a timing jong hi ga velew hen. Prime Minister Narendra Modi hi Israel achi ahung kile da zo ni zawa gal hi so ahin. February 25-26 a chu Modi Israela Netanyahu koma chi a dinner jong nom ta ani khomu ahi in hi. Chile Israel te parliament Knesset na jong an holima middle jong ne kisan ahin. Ahin hi chi Reuters thusu ahin ase hi ga velew hen. Hapta khat masanga Iran akap gu no hi plan an ahita na hi. Hi chi thua hi operation lamkai Congress ho khanin. Modi loi pa Netanyahu in India loi lui ta Iran chu akidopi akap ta ve atin hi. OCD in asain achun India hi chi chum thua hi neutral an umpe an hi in. Ahin Israelin Iran akap but chakha hapta a Israel agavil chu thilphalo ta thu asod otai tin ana saving hi. Hichia lungthim to kha na theita thil khat chu a hi le. Iran hin school jong ani ki ka men he. Iran khopi minap city a numi chapang ho school khat mi zailin aka kha na wa chun. Simlai chapang mi zakhat walin thi na nat na to in. Hichijong sun pe na chun school chapang ho dim se na pet lai to wa anakap ki nu an hi in hi. Hichithil so hin Israel official account Twitter a chun Israel has the right to defend itself tin. Ana so win. Ahin Iran te chu tu chung hi ama hon akap masat chu an hikit ne hi. Hichithil so hi athang pi a December 2025 a chu Kipan an hitan. Hichipena hi Iran economy hi ha ta a ada hla su pet lai ta chu an hin. Chule asumu value currency jong 40% a hlasu a. Nele cha man jong 72% a anakala. Chule Irana hi munjo sia protest an chu an hin hi. Hichichungcho na hi Iran te hin ami asa ki phin ho hi anakap bowa. Mi sang izat ham khat ana tha uchu ana hikinin. Hichapen ha chu US President Donald Trump chun ki thopi na hungding a hitin. Help is on the way ana tikinin hi. Middle East a dinga hi Iraq gal zo 2003 a pana hi gal na sapen khanin ahung tan. Ahin tukum February sunga chu ha ta a gal umlo na ding te a hi hadaya hungdai thladana chu ki he ana hi in. Iran aka mo ni khat masang ta chu Oman Finance Minister pa chun American to Iran ki ka chamna hi sofa hi within our reach hi anatin Peace deal is within our reach. azingin gal chu anikpon paita na hi Washington Posting asaidanin hichigal hi thakat masanga ki gongdan win asain hichibol na dinga hi Saudi Prince pa le Israelin Trump hi ano no jeng hondan hi hichithua hi Trumin Twitter a tweet na khat ga velew han ama hi Vannoi boss Vannoi popa a ki gel hitan Iranian so ko ma chu ke hon ka chai te ngole nang hon government kilo ta atin when we are finished take over your government and atin hi ichi ama man to chang aman chi hi ivet na hi le 2003 langa American 10 Iraq chunga gal ana bol khumu chu ain supong ki din hi ichi gal hi kum som ni lang ana kisa rovin agala kisumang ho chu America a common people ho chunga chitingle taxpayer ho akika pi win ama hon hichigala thil kisumang si hi ama ho dit hi kin ahin again thei chu mipi again thei ho chu ama ho ai ki novin tu chunga hi ivel Iran hi Iraq sanga agam hi keni alin zo chu hi hichia hi Iranian dictator pa khel do dingle suham dinga kile excuse ai kinin hichina dinga hi Iran ten chamnale democracy Iran te dinga ahin pu pi dinga hi USA te hin a hlang samuwa kilep na khat chu a hi kinin
To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. Hichi kilepna ane na uchu alang pia vet ding khat chu hichi kibol hin milham zapi ho chu aphat chung pi ding hinam ti chu a hikin ne hi mi pi atam zon hichi hi ki phat chung pi ding a hi tin chang gel khanun tin aji chu mi phalowa dictator pa chu ki thana a hi tan ahin gamchum thuneina foreign powers hong ki je luna a hi thilum dan ho a khial thei a phalo lam tam ta om thei aumin hichia example a sei thei pen ni chu hi le Gaddafi le Saddam Hussein te ni hi a hi amani hi Vannoi mi phalo dictator sola a he thei chi a hi hlonin a hi ahin hi chi dictator la a mi phalo pe na ki hete ni gamwai pu na America in asu mangzawa chu agam chu koi khan to mula in ahla su che in mi hla mi pi ho dinga chu kiman cha dan le ne ta cha holding chu ho se che in hi hoji hin thingnoi tha tha tampi apun be be jengtan hi hoji a hi Iran zon hi tabang din mona hi ahung theina ding ding mon tampi umin hi hoji a hi Vannoi politics bol ho hin Vannoi hi aphat na lang ta asanga ama ho power nei theina dinga zong hi gal abol ji uchu a hi kin hi Israel America le Iran gal ki bol hi chom khat se hung chi jam jing na lai ding a hi ipidin mun hung chi ding ham jong sei the hi nai pun ai pi le tuni ading chan hi sautin chan hin chai ta hi ti ve